Itu ria kihaniro rihumbite itura ria Kemunya Gicuku kaunti-ini ya Kirinyaga thutha wa arutwo atatu gukuira mutino-ini wa barabara na uria uhanikite utuko wa gukia umuthi. Arutwo aya umwe wa kirathi gia form 2 na iria junior secondary kuma mwena wa Kemunya marakuanite na nduthi hindi iria mutino uyu urahanikire. Lori ekumite ya rugongo ikurukite na mwana kame kumite ya Gatugura mambatite na be probox yuma mbere yao. Probox yo leo ni lori bra yokite yorira na mwana kame siria terere lori ngari kare siria emabeba ando ne umabetuke iwana kama kathiko betuka masemeni na lori komo kimabura lori ile imetana rugongo tolu imetanjira ayo ongoro thinya barori emabure mwena wa kwambata bandu bekubure mwena wa gwikuruka. Kuringana na aria mareyoneire mutino uyu rori ne raumanite mwena wa Kemunya ikurukwite na Gatugura na kuria racemanirie na arutwo na aria marakuanite na nduthi na kurira maguthina na kumoraga hau na kuma na probox nayo ikwambatite rero ni rori yo yukite barabara gatagati probox yamba kwebera na mweme thutha meciria probox ringekera arutandu moka mabetuke na matuma mabate gutundu mangibonokire mathire makonanite na ndwe body visito ciena mabetia. Aikari makiuga ati haria mutino uyu urahanikire ni handu hakoretwo hari ugwati na kuria moritie thirikari kumekirira mihinga mwena uyu na niguo kunyihia mitino. Riu no twiboe thirikari twina ma MCA twina ma governor twina ma senators na twina aria mangi no matweciria tubwana aikari ya Kemunye mabota gututhondekera njira eno igi yotheri na matwekere mbambu mwena uyu nigetha ciana ciito na to ciana ciito na rucio rungi noka ni mundu uria ungi na guti mundu ena moya gukira uria ungi moya ni uyu kwagu no tumeboe na gitio matuteithie tubwana aikari makundu kuriku. Agikira uhoro wa mukonde komanda wa borithi Gicuku Johnson Mukuha augite ati maafitha a borithi ni majiriirie uthuthuria wa kiria kiracungiriirie mutino uyu. Hao ni mojawapo wa wale wanafunzi ninao kule Kemunya Secondary School. Very sad story, very sad affair for the community because this would be the tomorrow leaders. Tutaweza kupata habari kamili. Ohoreta na kuria aciari ni reikitio na niguo matigakoragwo makinengera ciana ciao nduthi itakinyitie miaka na niguo kugiriria mitino ta ino. Ciana nini tikabewe boda so as community leader we shall talk nitukwarie maundu acu thero si nene na muno thiini wa community tondu ni andu manini ni andu mena future ni andu tugategemea rucio na tutiagirwo guko tukiruci ciana na ritio. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kemunya Gicuku kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Boni Wathuku.